Ha go dumedise momamedi motle wa Lesedi FM ya o dumedisang ka jeno ke Thuso Motaung a le hona teng Boxback mosebetsing o moholo mo re kopaneng le industry ya ditekesi. Hona jwale ha o sheba nako ya hao e ka ba metsotso e 20 ka mora hora ya 12 ke se ke le teng kwano ho tla kopana le bona ba bang ke banna ba ukileng ka khanna le bona industry ena ya ditekesi ya ke ne ke khanna ditaxi mona Soweto re tsama le bo Siga wa Hamoloye ba bang ke bona he ba leng teng kwano ke ba bona le mekhatlo e leng teng ya industry ya ditekesi le yona ke se ke kopane le yona kwano mona ke fihla fela ke bone Santaco e teng ke bone ba NTA ba teng ke bona pele ka o ya ka mekhatlo jolo ka bonyane jolo wa bona ke mona hona le ba leng teng kwano le ba bang ke bana ba leng teng kwano ba tlile industry ena ya ditekesi bana ke ba makoloi le bona ba tlile kwano industry ha ko dumedise momamedi motle eo ke moratanga ka pelo ya ka kaofela ha o mpa sebaka sa hore ka jeno ke tle ke bue le wena le ba rona ba bo television ke bana ba teng mosebetsi e tlo ba mosebetsi o moholo hampe o amang taxi industry fela ntho ke elelletsweng ha ke kena mona hekeng o sontso o bona fela hore na ho jwang ho bona sepolesa ke sena le sona se teng ke sane mo se leng teng ba teng maponesa di security le di company tse fapaneng tsa di security o bona mane ho ngotswe taxi relief fund ke tse ding tsa dintho tseo re lokelang ho bua ka tsona hona ka jeno wena o tlo wa tamele fela o se ke wa feta he ha re bua ka tsona ditaba tsena tsa bohlokwa kena ke bana ke ba bang ntse ba ama kaofela industry ya ditekesi SA taxi o bona le makoloi e re hanyane fela ke kene ka hare ka mona ke tle ko bontshe bona hore na ba sentse ba dutse ba emetse fela hore mosebetsi o tsebe o qala o bona hore ho tlile le makoloi ya makaya maponesa kwano mona re tshwere taxi industry ke taxi industry ke bana le ba taxi ba bo recapitalization le bona ba teng kwano ke ba bone ke ile ka bua le bona ha bedi ya raro ena koloi ena ye o e shebile mona taxi relief fund ke gola wa hopola ka nako ya covid ba ile ba ipeletsa holo re bane ba sa sebetse ba sa itseng ba sa fumane tšhelete jwale ke ena koloi ya mmuso ya lefapha la tsa dipalangwang ke mona hore na ba tla fumana eng ka jeno ke go pa o dilo mametse Lesedi FM mo tseba hore na ho etsala jwang ke ba taxi relief fund bana fela ba ile lefapheng la transporto o bona le dinyala ke tsena di teng o tsore ha o di bona mono hlotse hore re tlile ho ba industry ya ditekesi re ke kene fela hanyane fela ka hare ka mona o tsebe ho bona setjhaba se leng teng kwano mona in the taxi industry ke bana ba teng ba sentse ba dutse ba emetse fela hore mosebetsi o tsebe ho qala mme ke rata ho leboha momamedi ke ntse ke re tanki ya nngwe ke re tanki ya bedi ke re tanki ya raro ke bana sentse ba dutse kwano mona ke setjhaba se tlileng mona mosebetsing mona mo Lesedi FM le leng teng re o fa ditaba tsena ka o tloloa o se ke wa fetwa ke tlabe ko ne a tsona ka o tloloa ditaba tsena tse amang the taxi industry ho teng le bana ba sebetsang ka makoloi ana re reng ke bo hlokomela ba hlokomelang makoloi ya bona mane bo direnkeng ba hlokomelang hore na bakganni ba kganna jwang e re ke ko bontshe mona he mo re leng teng ka jeno mona wa bona ke mona National Taxi Relief Fund ka jeno ya phatlalatswa ke mo letona ke lena ke mme Sindisiwe Chikunga tshwantsho sa ke seno mono hona teng kwano mona Beachwood Hotel ke conference center ke mo ho kopanang batho haholo kwano mona ke rona bana re teng ka Lesedi FM no sna hore Lesedi FM le ka ba siyo mona ke khale re kakata ke khale re rotla hona le moshimane o mona wa lekgowa ke sebeditse lena haholo ntate wo stays and industry ya di-taxi dilemo le ka jeno ntsa le industry ya di-taxi a fana ka keletso ho ba industry re ke tle ke etse tjena hape jwalo ka mpona ke tswa kwano monyako mona hanyane fela bona ngwana mme wa bona ke batla o tla o bontsha ntho nngwe e sale ke shebile kwano ha o sheba pele mane heke ha o kgone o kena fela mane heke mane o ya searchwa ba sheba rona ha wa tshwara sebetsa ha wa tshwara sethunya kore ntwe mo le security mono ke nngwe matla haholo dumela hle ngwaneso dumela ngwana mme
re mona ka wotloloa Betjuda mo teng re lokelang gore ro fe ditaba tsena o utlwe rona go etsala eng hantlentle in the taxi industry le go tla le kgatso la Afrika borwa ke lena le teng ba teng kwano ka television ya bona me ha o sheba mane Lesedi FM ke le o le teng ha o file Lesedi ke le kwala ke station se seng hape sa Lesedi sa SABC le bona ba teng kwano ba re le rona ba nna re teng re a kena mona ditabeng tsena tse amang taxi industry mora mona re nkinwa ke le aksebeditse le ena ka dilemo ntate mona tla mona aksebeditse le ena nako e telele hampe industry ya transporto o le fapheng la dipalangwang tate mona re mona jalo ka mona tsena mamedi wa Lesedi FM ke sebeditse le ena monnenwa ka dilemo le dilengwana le ka jeno ke mona ntse ntate wa ya ke yona re sebeditse le ena monnenwa nako e telele re aha industry ya di-taxi re lwana gore ba seke ba lwana ha tu bua le yona mokganni ne re diotla le ena mona ke o taba ke le boa wena ke le boa ntate wa ka re he ke tlabe ke kena ka phapusing ena jwale ke tlo fa lenaneo lena ka wotlolwa moshimane wa ka ke enwa ka Thuso re tsamaya le ena ngwana ne mosehlana ke enwa ngwana ne mosehlana o te mona Matsiamo tsohle di siame ke Matsiamo le ena o teng kwano mona re sebetsa mmoho le ena ka jeno le Stan o teng kwano ke ena ya tsamang ka kata ena ya Lesedi FM re tla sebetsa le ena ka jeno Stan boy a o tla salututse kholo banna a re tawie ke a leboa o teng Stan motho motle he ke ne go tsebisa fela re se re fihlile kwano mona ka Boxback re fihlile kwano mona re lokelang go phetha mosebetsi ona o moholo wa Lesedi FM sheba tla bona o sheba mona bo heke mona wa bona ke mo sheba kwana ka le ba o sheba o feta mona nthwena di alla ke botsiri o sia phone ya ha mono ha o kena o no kena mona fela o ke kwa kena fela o ke kwa kena ke mo ba o searcha ba etsang re industry ya di-taxi jwale o tsebe gore ha o le tjena jwale re ka hara industry ya di-taxi mekotla ya hao ya bulwa ke mo bulwa mekotla ha o kena mona ha o kene fela o ka tswa o qeta o tswa o khutla hape go ntso go le jwalo wa bona ke bana bo ba di ke bana ba bo VIP what protection mona ye motho motle nthwemo ho fasitswe ka security mona o fasitswe ka banna ba tshireletso re he nna ke tse mosebetsi wa ka bontate khotsong re nna go etsetse mosebetsi ona he motho motle e tle re ha ke kena moyeng mona re be o bo sontso o tseba wena motho motle rena hantlentle re mona go baneng ke ka taba ya taxi relief fund o tla utlwa ke tlo kena ka mona o tlo ba utlwe ha o bua ka tšhelete rena ba tlabe ba reng bontate industry ya ditekesi ke a o leboa ngwaneso re tlabela re kopana pe modimo motle no motle ka nako tsohle